miaka ile na meri lembre kidurona ke mwaka yo 2027 padugire biama bia siasa icio kete bonene ikirikanwa kiama ke UDA ndama ni ciambiritie na urawethirite agiguneka na ndama icio nthe ni urawengiro ya munini wa rais Rigathi Gachagua kiama kiawe kia DCP ndikithirite giketha bonene kirikano bo mithika lenturi no bethirite bakithamira na atongere mo ba county embu ginyabo ni bethirite bakithamira ndene ya kiama kiu county ni Meru nende rukuro siasa rukwambiriria tetika kiama kia bas na kiama kia UDA antuba UDA barua kiama kia bas kiri runguro kire itumurunge kurukumoko wa munyoro kurukunge kwigithirikari ya Kenya Kwanza na iba kuibobo abatiandiri na barua kiama kia bas niki tinto bio kuma kira azimio nonto ni azimio bawete mberu na azimio ile thirikari ne kaiteneka so itukwenda kolelio tukubarware kirimbo bangu huyo arwe siasa imbibirete ete mudhutra huyo ndeyo ke siasa ndene ya Mount Kenya East muno ndene ya county ya Meru ni itebi bikwero no binenkaniro bya mawaziri ka ni ground ye chencheti kuringana na orantu bagwa ground ni thamite rutero eta rutero rungi tukubarware abaraba ngwate kwa Mount Yandi na mukarieti wa kiama kia bas county ya Meru Peter Kabere Nkupito ndina former MCA wa Kithi Turibietirikia ntukumya kithira kuthamira wa munyoro kanare kia mende kia bas I don't know where he is nonto muchoro wa mithika lenturi na thamire rutero ru na athiati ba UDA barua ngwataniro ya munya na mithika lenturi itene tumikire ya Meru ni ngwataniro ya achiendi bobongwa ki siasa indi county ya Meru bakwendera arani abatugolo kwera 23578 namba yetu SMS through live kuri Facebook through live kuri YouTube mkedra nkidoma ntumire chiakura tuitara mbere na mpango karibuni sana asante now chairman kama mbirire na wewe kiama kiaku kia buzz kuringana na thiati ba kiama kia UDA warabu inde buri muungano ne yo Kenya Kwanza barua babu butiki thirikari kurukumoko wa munyoro kurukungi kuri thirikari is it so ni mwaya sana Edward mbere kankethie ategeri betu ba Weru TV a member wa kiama kia bas na Meru bonde onarabari iba mukira nkethi ciakwa nchoke ngucokeria kiurio kiu amboria unde thwania tubaraba UDA kwa kiaria kaba kubua utheri kuma kaba kumaka utheri bona basi ikibanga batu turi kiama kia basi ura tukuthithia katukubanga kiama kietu tukithuranira nikenda twikinya rira twitite kuranira chijite twithira twite yani na tumba ku field candidates ndene ite bionde Meru ite vya kuma MCA MPs na governor tuka field ite bionde na amwena na gite kia senator tukaomba ku field candidates but tukubanga tukuthurana kiama kietu kuba utimto batiko maka ona nkera nyumba kwa na nkimegemia na biwethera wibobwa na kuina ante kubona itumi kia kumaka nontubu withirikari na ka boy opposition asante kambe ya EU party mbi ya kiuria yaku macho kithano kurikana Edward kere siasa ira twari cia 2022 twari rutere rwa azimio na tukuthiria kuringa kura batwi turi kiama kia basi tutongeretwe ni party leader wetu kere itumurungi itwayukirie uamuzi ati tutumba kuria o methirikari miaka 5 kou batwi ni twetire twaraniria no tongeria ba Kenya Kwanza kenda tumba kwethira turi thirikari nera irikuo lakini uyari ni kwaraniria tika kwa agreement twashainanira nabo igwetikaniria twetikaniria lakini azimio itwachokere kenda tumba kuritanira ngwe na thirikari ya Kenya Kwanza itwetire batwi twa withdraw membership ndene ya azimio coalition ya azimio kwa dhaito kwaria bas ite member wa azimio bas ni cooperation tweneo na Kenya Kwanza so bote party ya bote agreement kinyano to umerete ne bote agreement tweneo na Kenya Kwanza kuna agreement Kenya Kwanza bote agreement so bure out it's an understanding that we have with them yes now itriki ante kumya kithano thamire kia mene kia bas kana no wiko but now dama iche siasa ikwambiriria thai ni antu ba kuibanga 2027 kana ni ground you shift ibwega sana Edward kanya nicho kaganya kankedia Meru na mbere ibwega na
bara bonde bathikirite Weru TV na kinya Weru FM na ibo yana ntonya bantu aba participate kire birthday. I was there, it was wonderful. Thank you. Na inde were boy gana, I am still wishing you happy birthday takura muno. Ningwenda ogethia bonde bara batuthikirite kwe ginya kana kangi kanini ago kambirite kamburia kambona TV ne kamburi na ukumaira ende nkwenda kone ruare kailele na bukumirite kedo akathomita kera nde yanga kwira anga bukumaira ne atona ito yake na taone kana TV ne ndenda kuo bas dromo wanturaba mumero wa mpenjirinya tedi yakuo uri to TV ne ito twambirie kwa jitete ati Meru tukwenda kiama tonyile mwaka kiraito etikiria mwaka bakama hapo na bas ndetha ndro mo oro ku campaign ya basi nenya lakini bya we muntu kuelewa mantu mume anto bangi ba ukira sana deputy creator wa mana uni anchabu campaign ne deputy ro ama nto chero ama gikuo pati ongwenda nya bate tayuru yakwa mwankaria kukinya area nenkero titi ya basi anenkera mwende dile ndo okay uni ende kwanza nda shifti kiria Azimio kusapota te usapota Azimio ende no tunani ndende teruto nanya nda wende te tanya ntebela bas ndwama na kiama kiria affiliated na Azimio no tuide ko support ruto ndende teruto nanya sana wendo buka bwa tukire kabo atukire da yonto butibu yonto ntio mwenda da itu kwa nkianiro no da yi ndoko meiro ndete ndo ma kiama TSP kiria kama ngikunjuri ikonda roba kura na no konda ukulugite na kyo nya kira geto njie new ke mwangi kinjuri still no konda ya first assembly so don't remember na TSP da number 2 ya minority leader ore guidile so bas imbona ile nyumba yekwa na style ira ya party leader ya kwenda kuthoma mantu itithuki design ira kunukira maginya tha yendo ntubatia Azimio na batina kabare kaikene kunukira baigwa bukuri kunukira kwa yaile welewe that smell bubweka kane kumislead so bas ni area udai lakini nenukirere tanara kutambu nenuke andoba ingiba miscalculate kunukira kura me hapa kwa affiliated na president na ito wa in history uterwa na trikari uchindwa so to ijire ile ndo na rwamini na trikari ndawa ginya kidande kiruto na no twachindwa lakini Ruto eyo shinda ona fibe ngai na mwangatha yindi it's like na remero kurenda on that fibe murungu araweka bible ndi na bible ni atumira kuma state house antu bakamyanwe raisi so that's even to go in a serious confusion da yikiri Kenya Kwanza so ndamere juria ikuibanga kana ndame tilele vingi itilele nyame akeli na inye muno ndame biro ko ne amedo 2027 ibuntu antu baino kwa nonto wa munyoro ya ite very powerful iyite nenya nango dogura ni uni ntaita wa munyoro ntaita ku even a single day lakini windi ground na mantra yo ya kusikisa ground edigero nenya muno urete mucha muno aria nanto wato tu bakura one time ende ne kuwatenya nanko ndokwira 2027 ni murungu mbikote deruto akarindi mungilori yake by 2027 otherwise pasentira au mbikote wa nyo especially ni kwa kura cha Mount Kenya Ruto no ethena nya 20% opposition ina 80% Mount Kenya. I'm talking about Mount Kenya kulingana ngo bikira ground. Right. Chairman Babu Buru buina ngwataniro kana gentleman's agreement na kiama kia mina mungano yo Kenya Kwanza. Yes. But tukuona bantu cio na bangi ba interest wa munyoro. Kaba mo bathamire kwithire kwina ntwiko kana what's not that many. No, by the deputy party leader. Yes. Ntochuno deputy party leader. Yes. Mumakambambe mbwe batu tureke amakiambasi tutikwaria rwaro one time. Dai. Tutikwaria rwaro nonto itwagwatanire na thirikari rerikuo tukame support nekenda omba ku implement manifesto yayo. Kura iteringwa mwaka 2027 bando kwena miaka elina gento itigere
ikia tumi batu tukua ito mekera commitment u tore kiama na ito kwa kanya rais ro dikune kenda aomba ko deliver dia kinya de 2027 da ya tu te kurene tukala ida ngoira ritete to compare na ngoira ne boreki te na bo kwando rikane rais na amana deputy wa kedora kindikiba di te meshama ni minge sana na Meru ke na ba promisi a Meru atongeri ba Meru na Meru bonde mantu ya mainge na mirandi minge raba kwenda ko implement ba tu kona kwa girete dai to amberia korwa na bonontoi Ute na ange nyato eta wa munyoro dai ute project wa munyoro aomba ko implement between dai na 2027 ko wigi tare ba tu tore kiama kiambasi rato kwenda ni to support dirikari ere ko ne kenda yomba ko implement mirandi era batu irite non tu batu kirite promise nyinge sana tore ya Meru lakini kuvuta kuwa tutomba ko uria kiorinda ariti nyabu ntukwera tware na muchama joto jo ambas ndo wa kwethera bazwi tukwata mbaru dirikari ere ko tekuwa tuteme uria kioria nara tukona mantu yateagirite tukaomba kuria kioria nikenda tomba ko chokero na tauria kioria tukerwa tukurwa dirikari katukuria kioria non tu tukona ko mantu yatewetai sasa na yara tukona eta sasa na yo tukaomba kupongeza ngechoka ke kioria kio amboria atikore antu bonekere beta betito wa munyoro na mantu ya yau kuna democracy but Kenya is a democratic state. Na even within party there is intra-party democracy na interview. Kwa muntu akaumari individually. Kinyatha hii, weterikia kinyatha na etere kuromba kura na kiama kingi, nkoro newe na mbino kiama getu kiambasi. Akaamua gweta rangi, tutigo imbasi yeta na ono ntuitirikia agweta. Kwa uke ya kwethera kuri mutongeri wa kiama getu waoneka aitito wa munyoro, iyo decision ya wengwa ari muntu binafsi kiumbe amua gweta nao batwi turi kiama uti tutiramunga uti nao turakarandi tuakatwite wa munyoro ki mucemane yotutu yoturacemanitie kiumio ki batwi katwakarire nthi na twaranirie na twaurania kiri siasa cietu cia Kenya ora tukuona thai na tubwirite kwethera turi na tugo batwi turi mbasi tukarungamana thirikari yetu national government na inya county government tukaunga mkono mutumani kenda kinya wamba kuritango cia wira ciagirite non tuthayo te kura ikuringwa kura ikaringwa 2027 kuwa muntu etere individual na deputy party leader wa kiama etite utero na tutamone nyamo chema ni na bware nio does it mean kaumure kiama eno ankoria kioria Edward yes ritu kwaria mandu ya munyoro tore aria mandu ya muntu wa munyoro basically mutongeri wa munyoro igashagwa Gachagua na member wa kiama kia UDA na thamire kwithira thamire ta kuthithia mantu yao ti kiama kia UDA kitari involved akiamua bora mwira na ya thithiria muntu kiumbe ni tukuona nyantu bangi baitite ba chiama mwanya baitite no tibia mabiubietite imuntu binafsi kuwa kwenda kuwa categorically na mbere ya Meru ati kwithira kuri mutongeria wa kiama kia mbasi wonwa wa munyoro tikuwa kiama kia mbasi kia mwete rutha kana instructions tikireito yawe mutongeria wetu wa mutumite nao antukwibonda ibiro wakinya kireito na utumana kireito ti muntu utumana kireito is a national figure no ti no enda weta eta icithite no na etete state house eta akiona wa muthenya ati bariki na utino kireito akonindi gutuma muntu ngia amwetira kou kwethira mutongeria wetu deputy party leader no nekete aitite wa munyoro. Who is your party leader? Party leader right now actually deputy party is acting party leader Ntocho is the acting party leader no way wa munyoro right now yes. No, interesting kwethira etite nau akwenda kuwa thai na Ntocho arari kinya we na umbalele TV na kuona nkiaria Ntocho atetere a represented kiama kiambasi acting party leader aitire kiwe na ikonungera etere konungera actually to moririe to kare to morie we mukururi ni atha tukuona TV ne wetete kuntu kana atwira thai ne itere konungera antu aba konungera nya woni an konungera individually betegera ndifena chama ni kanini mwere patunde batigwethena musimamo igethena musimamo nyake members po party leader wita nara wita opposition na batigwetha sikito authority kuma kinek no tageta meote tione ni
aitite book ya party leader no ndo party leader banda batere wikwa kiama kia bas ke complaina batu to ura tukaunga trikare mukono imbi acting party leader to chwa wa munyoro no ndo etre were kana ipate yonde ino so it is bringing a lot of confusion ibabate kurwa mafam ndo chaka dikila kiti ni acting party leader wa bas na kenda kete teno munyoro kanenda kaina kiama kingi akalisaini akauma na bas aita wa munyoro nenda na kwenda kunukira that means he is not comfortable party supporter Kenya Kwanza no to otemea kunukira dirikari ko exist dirikari ipo otebie kunukira rwe uno to na ukumere what you look ke dirikari ko endelea ni issue chapura dirikari witanga mbere no to kwa mwire na bogwa kura ikalingwa 2027 na mwaka 2027 bado to support dirikari party linda ibia irite nara no bwana eterekerikana na we mosiasa wewe itu wa siasa ne interest na muntu wethe ai siasa ne ai na personal interest kuko na musimamo yora ya kiama na kuwe na interest cha muntu binafsi ko muntu uchuna ko no kwethera na mebango kuri urakwenda tuwe 2027 na ki 2027 una kweria kuibanga gai na to kwethera ukari bubu te ko affect position ya weke amene butu ko affect in any way no ntotoki nyana 2027 mantu ya change muno a lot of things kukadha kwenda realignments na bina mantu kwa mantu mengi sana ya change ko batu turekiama no tutirite statement turekiama kana to muama date to moyokirie oyaura ukona kuri muntu na kuma kiamene agaita kinya kuliunga na kwa na weta kuliunga eta mantu ne yawe yeto chuande abutama kiamene akarisa so tubati wikwa bas no muntu sine nyamba sine tubati wikwa bakiwa 3 ichaman tubati wikwa bakiwa 3 bakiwa antuju to amone wa mnyoro na aite nawe antuju timbas ito iko at least they have dissuaded themselves na nara nende baba tubati wikwa sauti yo babutia nari na nde ario uri makande chairman wa kiama jidene Meru ikio to mindau ata nde te aru arega na bomba ko clarify na kwera Meru atiri kiama bas kitera wa munyoro na ote muntu kitumete wa munyoro muntu onde rono wa munyoro etite kivyake lakini te kiama bas muntu watu kwa display ndi kiama na kiama na kyo na kiama kina mechanism chakyo kiama kite display na antu bo ke TV na bina mantu yao kwena mechanisms cha kiama kike ya kuona kwena nindi discipline kikadhi ukiongwa fair enough no itrike muchore oku medical ntore na thamire areta wa munyoro na nyatha imutongerie kiamene kiu no bena union ingia u na Peter Munya abangane bakiama kiu die barawire antu baba tikukino atongere babo beli no to interest chia miro ba champion beti te bongo no to so fish interest chio na miro bate bate ro badiata so ure muchore kana uri mutongeria how do you take gwatano ya medical ntore na Munya is sustainable kana area out for convenience omenye uchore ba siasa Kreito mwendete mwi professor mbendete mzora mno philosopher. Au ile ochore kwa siasa timurano. Nende no chore kwa siasa, uchore kwa methika na nani na Munya. Bura ibu kubuita muno wekira inya muno opposition Meru. No ntopambere na Buhan Munya no opposition. Aina kama gage kabasi ka PNU so ka PNU Munya no opposition mbethika nwe aina kama ka DCP no aina national organizing secretary papo te bali independent na party cho na iba kwenda form coalition e party kidumba te party imwe iba kwenda form iba weta wente kumenda lito la chenja by meta the people's coalition TPC iba kwenda form coalition e party ile yo kumaguo ira kinyamba ase nunkira iko munyo no nje ya ukumakuo ira pate inge nunkira iko ikubu chukume kuo bete baina ndi kiampure la pate kimwe yabura ko didiru nyande kibaki tarara na Kenya na ambi na winda na rwami na kiorono kwa luka ya PNU ito ebangano ya ndo oryo na ya strong bila biko bangwake I calculation chabo bwa chinda no ndo boku kanida in Kenya one party cannot win even two parties cannot win election. As metega miscalculated atuire etre ke ameneke UDA
atikumenya atibangite na retire kya mene kya DCP ringi atibangite tombo mona kya kurira ringi anto people anto bakwalia the same ibakwalia the same ya UDA bedeka tarinya na kanafasi UDA ne no kakari da yende anto barua na ngenda na ngero organizing secretary da yanga isu national organizing secretary me patichi na mataito yacho na ye sitting kirenek na ukarande kirenek onto choi bare na mchamuno ya nek na ukarande kirenek unto wa munyoro lakini woni am a political analyst indianki lela na ndona nya rutere ruiru kuwa na kawaruru itata irokuwa indianki analyze siasa tanu kaira oni kandi yanki tala masabu no tukinya wote myako tatina mathone 2027 ingoda kumya 2027 iwe vwere ko yombeki ochinda no tebinge mwana siasa watali baba kwa selfish interest bo kwa de mata selfish interest omuntu mona mbere no riko ya ilele atilele interest ya personal interest no dilele personal interest na personal you cannot disassociate personal interest na siasa buru odwania kabirio bakurua bakalinga campaign buru ajo kwa Mungu unaka wele wa kwa Mungu no mangoze ko yo ilele baba wini nkakara hata uni nkakara na wewe wakara then even the community behind you no kabrio betedia to for example ngona position ndona position ya ndo aba support anabo ngwabira na obachura position anke do tino ndi so personal interest ilieto papati kuruta selfish no do temo na siasa ati selfish ikire madwaniene yake ibo ntutu kuri ki interest ire interest iche mithika aturire Meru ni kwenda kia mete yakyo no kuriga no ba muthama manto yo yakarire nambi so at now when la mori as a friend ndamura na tokona ambira nyumba yitu tumete proper ere na komya bwa mitumete no gya kure ko karumo injo kanwete giro karumo ringi then antu bakawote na home ere oni nkwani yas calculated kinyake that tebura nke expect natalita masabu mebo bere na ererie basi yengi ya mamba na are kwenda ko ne krobasi ne dunya patilinda memo chorogre itu ne they are friends lakini ngi ya mamba amekira era no me kukama buna patijaro don't think it's a joke na ndo takata kiriara bwakyura na kira basi atomiringire murachi te ari pat original ya kwa ambiriria from scratch ke ile ya ondwa DEP ya ondwa me apa teteke mwene oga gomba ku make sure okurutana de baraba ego kumago party now as party leader becomes your party tendo bwati lo to the break na itocho wakati chairman kwenda tu ya somewhere kireitu murungura bu wanu endera bobas na atuire onto bumwe atuire akuritaya kuma creative politics lakini inda monene saudimenti akiwa akuruba I remember the name akiromba akurube ko kinara bamurekere na bamuthambi kirumi watu reketha ke itesia zene kata itesia zene kata yo ki break tuchoke nyuma ya ndeke kama wadi nyani kuwa Nyumbani safi na bora, raina mabati kwa nyumba yangu, bei nzuri hakuna kujuta. Fundi wanasema ndio jambo, weka mabati maisha safi. Raino mabati, nyumba yako itang'aa. Raino mabati, kwa bei nzuri tena. Kweli anadumu kwa miaka, vyuma imara hakuna crack. Raino mabati juu ya kila paa, hata upepo hawezi acha. Raino mabati, nyumba yako itang'aa. Raino mabati, kwa bei nzuri tena. Kweli anadumu kwa miaka, vyuma imara hakuna crack. Raino mabati juu ya kila paa, hata upepo hawezi acha.
uri na kiroto gya kugura ngari kana munda gukiria biashara yaku kana kinya kuongera utonga bwaku aja Yetu Sacco itukumbithe jau jonthe na Yetu Sacco Asset Finance Loan aroka gwata mukobo mainde kuminja shares ciaku kenera kagita gakarajaga kurea kamwanka miaka 5 na mareja manini. Yetu Sacco iriaja gukugwata mbaru ikinya gwekinya riongera rwangirwa Yetu Sacco akui nawe na uringe thimu gukurukira 0724 114 444 kana 0111 038 000. Yetu Sacco Asset Finance Loan, empowering you to dream big and achieve more. Asilwela ukunqoba kuphela, kepha silwela ukwakha isizwe esinohlonze. Sekunjalo. Je, unatafuta hoteli tulivu ya kifahari na ya kisasa ambapo unaweza kufurahia likizo pamoja na familia au marafiki? Basi karibu Kisimani Eco Resort and Spa. Tunapatikana katika barabara kuu ya kutoka Meru kuelekea Isiolo, karibu na maili 7, takriban kilomita 11 kutoka mji wa Isiolo. Utapata uwanja mzuri na mpana unaoweza kutoshea hadi watu 5,000 kwa hafla zozote za nje kama vile harusi na mikutano. Vyumba vya mikutano vya kisasa vilivyo na projector na vyenye mtandao wa haraka, kumbi nzuri za hafla kama vile sherehe za siku ya kuzaliwa, sehemu za burudani za nje kama vile nature walk trails, ziplining, swimming pool, flying bridge, camping, bonfire na mahali pa watoto pa kuchezea. Kisimani Organic Farm ambapo utafundishwa kuhusu ukulima wa kisasa na salama wa mimea na mifugo, nyuki, samaki na ndege wa aina mbalimbali. Vyumba vya kulala vya kisasa na vikifahari na vyakula vya aina zote. Kwa wale walio na mikutano au makongamano, kuna chai na vitafunio, chakula cha mchana, chai ya alasiri na mtandao wa haraka. Kwa habari zaidi tembelea tovuti yetu www.kisimaniresort.com au tupigie simu kwa nambari 0742 205 295 au 0733 570 530. Kisimani Eco Resort and Spa Limited blends nature with modern hospitality. Chairman ya tatu chokeria kiure kia active politics. Kuna mtu wetu Moran Junior aliwa as Bas Party we are supporting the government but not UDA party. Remind to repeat that nationally we have when Sifuna always accusing the government of Ruto despite Raila supporting Ruto's government and his ODM Secretary General. I'm sure by 2027 Bas will detach from the government if so a situation decides. Personally, I don't support William Ruto, but I do respect my Bas Party decision. Yes. Now, kuntu kwenda uchokiri tirikia kwaratia. So I may ntekumena to kwenda kuwa but kiuri yako iki kirito murungi na tumiri kira Meru abera kumara kira active politics. Now itukuona ya karingi ya chokete no ntuweto seek kutharimonia ntube goki ikuona ni yakachokete kiri siasa. Kwa kirito murungi achokete kira active politics. Nibaya, Edward Berembe ya uka ngweta kauntukana kwenda kuweta bere Twitter break. Na kakoni kiore kiro kuuritia kia medical intori. Kioni maoni yakwa urambonete uni medical intori nte umwelewa. Decision chawe, decision ya ora mekangire. Na kimadhwani yako undiona ya kaitire mituki sana. Non tumetheka na uwete ati Meru itukunindi kwa twina kiama kietu na twina ciama bietu ya Bas ikiama kia Meru ngethe itwe national party no komea Bas Meru iri Merian Bas Meru iri na ikiama kia Meru
Kuunda expected uni medical inturia ya either basine kana Biama binge twina biume kwena no peo kwena Biama binge Biama Meru binge kwe Biama Meru lakini ibiana hange habitongere twene Meru nyabio video au lakini nda expecta medical inturia ayokia atua ya kia manager kia basi non tu kia Meru kenda tumba wa kambas tumitumira iri ndarasha yetu kana iri tigiti ya kutoya ko negotiate na chama bila bingi lakini ende weta kora etere medical inturia etere omutheri utubia etere abio kuna kunindi kwera Meru ne ate ire a change na nate ko akarikire kendare kana rwari rurari na ruona no tunarinya akungen acceptance bonene sana na support ya Meru no tunarashia nteto ikurisonate na ora Meru bakwenda lakini ndi tona mathithiri ya watu yona yakariu no ndutebia etera nabio na etera kumake amene kya gashagwa na riu arike oratu wa kichonko athemasi of gashagwa na itukumenyo kathikiria ndwaria cia gashagwa na mbi gasharu gwa nindo enewe ari personal is on a revenge mission no ntubo mandira athithirwe na mbi no kona ndwaira indo personal akuroba bangina kwerio bakuche kana homotethia ndweji it's a personal battle according to me na no batiko dwania ne ata weta itite ndikuwe ature personal no tunakore tanto bange na mbina no kuona chia chita ye change chia no coalition no baye babu the coalition very powerful yomba kinyako yukia thirikari na mbi lakini ndika yukia metheka arimbi imbiare na imbibia wabirio na imbibia tu tore Meru no tu mutongeria wetu wa Meru ri imbibia tu na tuire thai imbibia tu imbituire bie kire kia mene kia gashagwa so tikuelewa oni na mbua kinya Meru baba ingo iba kuria chiuria no ndwa tikuelewa no tubora metheka atwira ibua kwenda riu na thamire etaungi right so kanchoke no back to the question now kuria kiro mburitie kireito murunge ka gushoka siasa ne kana ne ata gukarika nkwere musiasa ya murimo siasa te musiasa umbo kwera akuritaya buru uma siasa na itana ngakwite kukireito murunge rira twa romba kura na uite we atikaringerwa kura renge nambi riu kireito murunge muntu binafsi lakini rikana kireito murunge indereva mbasi twimwita ndereva thai no ntubambi twimwita ndereva no kireito murunge ari muritingwe wa thirikari no na erongwe wa thirikari utumba kuthea muritingwe wa thirikari no imutongeria wa kiama gia siasa kou atiumba kuthea mutongeria wa kiama gia siasa ikibwo no tumwita mbasi no tute ubisi ya mbasi ndene ya sheria chetu nambi so mwita bus driver no mutongeria wa kiama kietu bona fide oreta bona fide leader na batu turi akiama ba mbasi ni tu tukauwa no riko tukwana kamata bendera yetu na no tumuriko no tumwethe achoka siasene turi akiama ba mbasi no tumuriko twina power tukauwa batu ingania tukwenda so kireito murunge yes na wera korita lakini no I recalled njoke arane ndi kuromba ureke dikiri egoki baba muure sana na ndwera ya egoki kinya atabateri kuuro nonto auriro nonto nera wa na batire division yende kana kwatuka siasa ichi achethere kwera ikireito abatite lakini kireito no choite division ira neji yire kwa ya no baida banda lakini kirandi titetere kirewe lakini antubego kibongo ibegire kumanya kaba rodana idwa na kireito theri ikiatomi arombero musama bera kwadra kuibwa badithitie nonto akuuro mushie irio campaign ya kireito ya ere weekend nonto ukarewa kwanu meote nange umba kwendo kou onto buibwa muringera sana na ikiatomi augire akoromba musama so siasa chio makona marioka kireito no arioke tricky okay tricky if kireito akamwa ku siasa where do you feel kana niare kuona nigitiki kireito mbo kuthira kirombo ga kuthacho ka siasa mbere kangwati my brother kidogo kuwa manto siasa lakini kamiringanithia na into bibie muno ringanithia murimo sorry siasa uthi muntu endo choka murimo one lakini siasa miringanithia kia mapenzi ate athuka no yoka mukuromba irobu
ukatuka nya kwamba toruru tumba mwango tuka ikundura buruburu ibu siasa karibu tokona nya Trump akikwa nacho karibu ibu siasa karibu ukaua ntimienda lakini ukiona ringi nwambirie wikwa na kintu kingi na kinyantu baraba wa passport kireitu kuwa nticho ka siasa ene actually nta nairwa nontu mukuru yura kuwa nkuritayo atuka tikuringa siasa actually akuindika nyame akeke politics is therapy itherapy mwiri nontu ria mukuru akuhata maiki akaria kinya kithagu tu pressure tu ngo twambirie kwinama lakini ria mukuru akira kina Priscilla Muchenara bari aria manto investment chona mbi na mbirie kunwa lakini ria uchunuka press akarwa makabandress nini ira therapy mwiri na ntegenda mukuru kreito akaria muchoro kwa therapy na kreito tu mu baraba mwire akiwa inya ukura to murie thaka kurikie Trump in the process of superpower so kreito intaka na ito mwenda muno na imuntu super ugia moro ria era yonde aruria Meru airanto kawira in drama queen kuria gitari kai bamenye drama queen ndethure chonde wetagire itu ira weta chonde au awacho kwa giro kathwania waigwa mukuru no mume kabisa na ndethirite miakinya ria mukuru ra aita kwa ambassador wa happiness no cho therapy no tunare kuona kwebela ku siasa ene so agio combine therapy ya happiness na combine na siasa mukuru akongelenya miaka no ndo akari yakiria bwega akari yakitheka akari yakiwira kwa na ati korora na pressure lakini yaka mama githone ka manto into byake manto yana na mbibyo ngati no tubungi bakubwithia injire kuingira mukuru ome so I welcome him as even my friend inko welcome siasa ni Meru na ndoka kwethia gwa greatu na kuri ibareke no ntugukura ikwithote na mathwania yachoka na nyuma mukuru muthikire wikwe akaraya fresh liver wa university nyagaragia so akengi rome nitike kugona kombe ko Meru akarombe kiretu bora mbike kuya dieto ngavana na ariani rario na ngavana pressure nyingi kiretu no mume kinyara to ukulugia the new constitution au senate ni ete na mantu ye maingi ni tomba pressure antu bamwengera ke pressure ino bathuri munya me athuriria antu angwa je na hada kwa aria mwanga bacho muntu kwenga munya na bamya utongo nye kwenga munya no kiretu bamuira lakini asati no kiretu nyake akuikuromba kura nanga karomba kura cia senate pressure changavana na kwati wewe ngoma na inyaki minwa ni mingi muno bwana uri una nto thingi ari ucherero kuna ukoilelo kuna buru muntu akwa unde return kunwa akathia miche mundu kinye 10 ntuko na ikati na bawita mebanga mwango kona bugana ke ruibu awita anoi so ile ni pressure so ukitika ngavana nino mbwe kando na support yora support mzene yenyete na senate na arake irao ni araka rwamani na bokwani I assure him aroba kura senate I assure him kurekwa all right yes. Chairman kwisi ere Meru ya kuwa huu tutera ruru na gavana tutera ruru na waziri ndi kweba kuibwa itikia kia waziri kibati kuneka ndirwa kireito murungi na kuwetwa kathuri murungi na kuwetwa so siasa ya kuwa na kuina onene na kutina onene ina meaning kaitena ka mbaya sana Edward kiri onto buonde ko indukira gitawa sibling rivalry kinya mushi ka mutana fulani akaewa kanto ni theoronge ataewa no maga kwethera kwina churia ngania na araewa na ntiraewa kou kwethera kwina siasa kana churia antu bakuwa rute na waziri na mbi siasa tika kwe makosa ya reo nonto kawaida antu ibaura cia ukona muntu marutero arongi barabange bakaibo nyatu ito inyelia toringe tuma no tone imbito mba weta tomba kuona kou lakini toto chunwa mana jensi mana omwedi na noko me siasa ya Kenya riu kwetherete jensi iba gukira sana antu baba bethi iba kwenda kwethera bari utongeriane kou boraba tikuthido mana orai ko watu anjara tekorwa noe lakini torea Meru na tukaromba nontu itigia tu twethera twina biere bia siesi kitigia tu tunenkerwe gichwa na hara gikirwe twethera tunenkerwe kenda nende region yenge kuibwa maybe a representative wa thirikari na ethera represented all right itrikia still ngakure kiure kiwa winding up lakini ngakure kiure kiu
in terms of representation kiri national government Meru kiri Antonia thukumuna iti represented well ikwenda muntu ngime bio kongongera kainya nara actually toenda support miako igindu tumba wikira ki muntu Herek muga i professional na imuritingo adirikari umwa na imutana sasa oburu na imwendete buru no timya wikira mantu yatikie muntu muga is not a politician na kwe no siasa yendekana na musiasa nakira wa muno nakira wa ninya muno mantu no yama ingi muno so tokya ku muntu as yes a politician bakawatana na muga akanguru munya muga na mwikire uume bakuwa miamo wanasiasa na akira wa muno kinyare tati na ija kabineti ne una akarwa makawa yora no are mwikuwa ini akena tumoni toke na akira atina that atina inyera ya witatia ya kuleta mantu lakini wanasiasa batikira do or die de batidi ne yubo no wedo kabineti ne lakini still nugwa mantu wito witatia mantu haya tikubona wa muira no tana kumya we mwanasiasa so na interest yora tumiria kwa Meru anywhere nonto we iwasiri wa Kenya nanga Meru akarandu bijinetu akona kantu kompike Meru akareta Meru lakini ukiakudu mwanasiasa baba ikiwa ilela like mbadi yawe siasa wa treasury angry temperature ma billions ndone billions na ati ukira na itrinya kwa bera ndeku ya ndaeta billion nanga na internet atala billion over 20 or I think almost that billion ile ikete nau meimu mwana siasa na ati ukirenya biu lakini muga atomiria wa wende kuona kitikia waziri wa Rui nkureta billion za tumiru antu wamenya nyowe mu Meru nyawa akureta kintu akureta kintu Meru nyakike anagake amirango yingi tutemenya de we cannot tell now what the na atiku na kwa advocate bora thirikari buthitie Nyameru kwa wito abwithiri onto fulani bibi wanasiasa ndarono to ata maiki akaikire element ile siasa patu tukubwithabo thirikari ruto kubwithabo ekubwithabo so thirikari ruto iti marketed at all ndene Meru because in the cabinet ida mwanasiasa alright na tu eri kiengwe one ndireria eri kiengwani bila mbireria to another cabinet secretary yes tukewonga can feel happy right no to tu mwana ora tureke oneki kyake ari nanga kya kuta kuri position ninga kunekerwa enene nyayo fair enough no tugereke mubango yo kabere no to time bwamanisha tabukiwa kiama kia bus nikio thirikari ngavana mutuma to think in a very short moment ni sana Edward ni to manisha iboko no kumeiturare no tongeri buthuku Meru wa ibo mutongeri otokumeina iketie Meru na turea Meru tukwa identify kwena thina Meru kiama kia mbasi ni kiarungamire through MCAs beto na batu tungo turea tongeri obe kiama kia mbasi itwarungamire na twairita turi kiama kia mbasi kyo kionka twaru ya ndo tukiwa turi mbasi tutikwenda ngavana ori kono ntuba 1 2 3 na itukwenda change otongeri obe Meru na twa mandate MCAs beto na twa bambaki nikenda bomba kurondwera kiri MCAs bara 47 bara bachieta mau bara rwitendwa ya kurita kawira gitene nontu botongeria bwa bothuku 17 bari bambasi out of 20 MCAs beto 17 bari out of that 47 the next part era ya close batu UDA na MCA 11 ko basi neo ya tongeretie ndwera na neo ya chindere ndwera na kibatu turi basi itweteketie mutuma twethingia ni governor wetu no ntu contribute bo nene sana itwachangire bo nene kumba kutuma mutuma therare governor thai ko ibo tukwaria ura na tutena ibo tukiklemu mutuma twethingia batu turi kiama kia basi no ntu itwarwire ndwera twashinda ana beto baratwire na umo barwete ndwayo bashinda na batu turi kiama kia basi yumo simamo yetu ko twashindire ndo twaroya na twashindire turi basi na tukarungamana mutuma twethingia na tukamo defend na tukamo support ni kenda aumba ko succeed fair enough final in seconds windiriwa yabran ndani yaria oninti wa nda supporta mutuma muntu bas kana Fred Obas nda supporta mutuma no tobora thirikari thuki na Kenyatta yes support him seriously 100%
na nonete Meru ni aireka pio ni uruki. We have a sober leader muntu mdereke kwa analyze character we nkamuyuke ya Daudi the Bible buran Daudi atonyera onene akimeno lakini ya the greatest king wa Israel. So mutuma na support woni nyanka umando ntero na trikare mutuma nanga thirikari mpere daro no mienda we ndu nini ndina tulia kile yoki kanini lakini nonto ambere nyakira ndagira kanini tunani mwendete na ngona is doing well na please ukakona Meru kwambia kuchiche in terms of developments na MCA na boamba a warning don't dare kinya interest ya kuyurwa nara oversight tutukuro oversight lakini ukadungutha nao tukwe manto aku ya tray itogiro sendike ya adia tomato fane ntoko ndo tuchokera lakini ankwenda kwa MCS iba musupport seriously na bamenye still tutiere magele turinga kura na kwe mau ya ari mwithone ndu ya tiri account assembly ya trikia. Fair enough. Thank you very much, Chairman Peter Kabere. Kutoka tupokuona kanya. Kitirikia asante sana tupokuona kanya kwa mpango na jara siasa. Nikibora bonde bedra pe mbango ne yuna ba bedra tu support it asante sana na tukidate babwe tutendera tune mbango yu aro siasa. It has been done and dusted. Thank you very much. Thank you.